BEREKUM yam pe go bitu bia. Yes, as in Ancasano. And your mind in my. Say, I can say. We have a tomato. Okay. Well, no boxes, no 50. Okay. I come on my soprano. Every tomato, so I was a sassy one. 53 boxes. Wow. I pay 5,000. I pay 5,000. 53 times 5,000. A million Macuma put to Ruma. Adehye yan sase ne se yepe Galamsey anase whatever so tiase Galamsey ya kan ho asemi President Mahama fire oil we BEREKUM West go ye hu bi da ni sine bi mtese so ti wasa ya irrigation no wo patenta wa ya bi wo praso wa ya bi wo jendere ba ka sa kan ho asemi na Galamsey na abefa Weye Galamsey a ekoso omenya fana nyina obia eni abra wo hyen homon na no atro ni de ne de bai ya obeka ne de e de fa ho wei e de amoma so ya wo BEREKUM omo so na e de kanya mu a enya sempetu akora se omati ntezukoko de akira bai ne mpanifo se wo mo mre mmebo wo mo na Galamsey na ekoso honom no e se wonum nsuo ebi no mo sanom e di dware eye nuane ahodo mpom kokko no mumfu so nyene no onom sa edigo sunti aban mrem na yeni kan kohwe video no said na omo ye demonstration no omo sika omo nsem nyina de fire no mu na yenso so ye de yente ho aba na also do adwen chat to comment section omo bo nyene de mra kase mo ho na bibia anya kama yenkohwe omo videos ne omo nsem a omo akose omo de atompanifo ani BEREKUM yam pe go bitu bia yes, as in Ancasano. And your mind in my. Say, I can say. We have a tomato. Okay. Well, no boxes, no 50. Okay. I come on my soprano. Every tomato, so I was a sassy one. 53 boxes. Wow. I pay 5,000. I pay 5,000. 53 times 5,000. A million Macuma put to Ruma. Adehye yan sase ne se yepe Galamsey anase whatever so tiase Galamsey ya kan ho asemi President Mahama fire oil we BEREKUM West go ye hu bi da ni sine bi mtese so ti wasa ya irrigation no wo patenta wa ya bi wo praso wa ya bi wo jendere ba ka sa kan ho asemi na Galamsey na abefa okay o so pre na Galamsey na eba okay akire say BEREKUM for how no Galamsey no okay dia mala pa President Mahama o ye wo BEREKUM na ye hu bi da and so Galamsey na kata so okay won say o ka sa no wa President Mahama din wo that meaning say mining so no o person ka ye to responsible mining fine o ya maye no ni nyina ye bi no ade ye maye yi aya no kra president nhihye mu no omo lanchi ye de omo kan say say you better responsible no person be hia kuro no nyina okay na omo ti ase ansa omo nya hia obi a omo ba kwa ya meeting bi wo ha MP Kobi regional minister Mabi okay I say this omo Kobi okay regional minister amma ya dache Galamsey for MPD no ya be sesa 3 times and that did you say abide for responsible be ama okay because of his planoma responsible one of paper to what he said regional minister ohana me yakonso omo mfidi omo banso a omo dada eso omo wan krata na omo twane okay ente ye na da asem omo be say ye ko BEREKUM ha adan tefe wa ye di yan Golden City na eye pia enti pia na ye okay enti ye be sra ban say ye de ye pe irrigation no more okay e Galamsey ewo ye dey sra ban say on replacing Galamsey no wait irrigation all right they find that toss in your kuruma all right say about 20 minutes na amomaso e don kuruma Adehye university for 9 say abaya tena amomaso e don kuruma edisi voice quarters abon me ya de Galamsey about the flat about say you make to do how say ya the that's why na yan tia dey plan for asem okay e BEREKUM ha him for and political leaders yo mo asem na yanya hu say BEREKUM ha him for traditional council you want my hima you want my hene
the DC, the MC, the one PSP. The man who said, "I'm not the better of Motiafia." Okay, what I Galamsey. Okay, and the regional minister so that sent to you know 3 times. I'm a young Sampa Galamsey. Regional minister was not a council 3 times Galamsey. Because I'm a young Tonka, and young Tonka, and Japan, and Kaya to say, BEREKUM Yanensa, Yana. Chieftaincy and Fonso Crack, Asa BEREKUM Asa. Okay. Oh, Kodama, Udram Masua BEREKUM Asa. Oh, Kodroboa, Udri Babiana BEREKUM Asa. Opa Serta Kaiswa, Udri Kai, BEREKUM Asa. Yes, Asisha. If you are President Sayansa, there was enough of Yabia Ediaba, young Kura and Koski, Galamsey, me and Kazame back at work. And I'm seeing Galamsey one seminal. Oh, that's what I'm car. We got some Koski or sit out there. Galamsey. I'm about what 3.5 years. Who doesn't make Galamsey not to Apanya? I will be going. Yes, sir. Why no more irrigation? There's a man, I have one abasu, your board regional minister abasu. The bomb one more in abasu, lemon Galamsey, dear. I've actually never said. So back I President Mama, the young human baby. That should be Cameron. God is love from the Catasso and Amiqua. I'm not sabbing and you are Papana or yellow. Or somebody can say Catasso. I am my wife. All right. Then Macama will say President Mama, the Chieftaincy. All right. You know about Yamano. They say Yapaya or you will become Western. Any BEREKUM Sampano. They will be asking about that. I mean, my public is going enough. The news are fine. They take it as no. Then no more than way am I. They are not kind of Galamsey for. I bet say any about. Why not more young Galamsey with your dinner? I'm not going to finance.
Ebusia nti na a video no na yenyina yede yani ekoya ye kohwe no na da bia meka se asemba ya ayete se ebese Panin ko nyina haba yetase na banyansafo ni nyina wo bono mantem ni mu bi Galamsey na yekoso no ye wo bono mantem ni mu no BEREKUM so hye bono mantem ni mu bi na ohwe mantama wodo ni nyina so Asante hakora Kumasi hakora no ebi so ha no yekoso a ene manso ne boasi nyina no nyina yehwe na yakon other places e Ghana nyina a lot mensina hodo mantam nyina yekon Galamsey fine inte ya de nyina na yehwe na yakon but edu baabi a na yaye ne te se baabi de yetumi kan yie baabi de yentumi nka enche bia na tronifo de betu dwa ka se Galamsey koso honom enti wo mo nte ase mpanifo nhwe wo mo atu anamon ye de oso mo ye nyina edifa ho na afi wo mo hwe ya o my demonstration Adehye na nanum nyina wo ade ne ho videos nyina wo social media so ye kwaya ye bia mam nyina mo ni atumi ehu bi na busua said ye BEREKUM de ne sitie no omo politicize no na afi so no mo de ahensem so ayedai aba bewuram enti opanyini no wo video nim na wo kasa no o se mampanyini nti no wo hono na mampanyini empe Galamsey nti omo hwe atu Galamsey no mampanyina na musini no omo esina na mu obunu honom no edie na chance ye different from say ye call atroni de endo ka che say on to me nko wabre mo ka se ni pa enkwala ho baabi de mutumi yam ho te sa de ye sempa samo che say nana hema ene fo Galamsey ni so sana BEREKUM for person mo che say nana ko hwa me ya hene e ka ho bi na Galamsey na ekoso ho no na mo call site na mo ko to nkofo nso mo ye adwuma no mo bu so mo say hwan ne so mo so ma me ye adwuma ho no Mesna assembly no mo ho no mo so fa so ne say what is the duty of the Bono regional minister, what is the duty of you can say coordinating council na ho no security council na ho no o mo duty ne say so what kwa honom na so na you can say BEREKUM ahima ne ba ene ye saade na ka mo beto no ma wo fa ho videos ana say ho nsamo meto abonten enti mu hold mo authorities na accountable say Bono regional minister momentum honom no BEREKUM municipal ho empanifo environmental for security agencies no mon kolom ko busa wo say adenti ene ye security agencies honom na ye wo mpanifo honom the chief executive environmental for ho die na o ma ye dia fa ho na hwan na edi sa adwuma no ansa na wa babonten ama obi e wo hye okutupa ma mu di nsem hunu no mo jai sa wo pe solution a ye fa ho ntansa ma obi say e pass mu pe solution ama Galamsey akoso BEREKUM na twa udi obuo ne die be ma na hema ene ne ba na mo de bo petition akoma no ma hwaka na wo de wo di kan babonten e ka ensem de gunu so e ka setia no tenken se ono bebem sa eti obuo ne die ensem fata na mu ni enti na wo ka sa wo se ya chiude dio se ma wo twadwen se ma wo ye die no wa ofo obuo ne die ama yese se nti asembo ono mo a ne kwan so ano no ewo musa na mo na wutu na ye na nso so unnum nyansa nyuhunu mu no anda so da ye anda sum ye papa so a wonhunu nyansa nye de wo se wo ye nti na ya na sa anyem nyina ye koso no nti ana brebia no sa ansensem no ekoso no ti de meka ko sin nyina ne se mo BEREKUM ho na Galamsey aba na mo hwa fight ye hwe ne yakon Galamsey a emfa ho ntansan ko bo bi otom
na ban wo mpanyimfo ne wo mo ho no mo so mu di dwuma no na hema de ne nansi fo nkompo na buno be jam minister de serious minister mpanyimfo ne serious no mo nyoma dwo so be boa no a ono ko atumi nko sa akon no enti mo mfa nko assemblies honom na mo nko ka sa asem no na me ka che mo plan say sa lo hye mo ase no se na akoso am ya ahene ene odefo chedi abo asantinti na mo ye Galamsey demonstration dia mo nsasi form because they know nothing about Galamsey na ekoso no muni right channel no muni bebe wasa mo de kopa enkofo bi na hye mo chi na mo ye sa de no way back mo ye ba akubi mo di kan ye ba akubi mo ambo na mane no mo ye mo say ne bufu ye ena obepa mo fi hene se untumi nti obi asa so nya de wo pe ena he ma ye pese ya ade we say okọ no ho okọ na mane wakọ jeda wa free police for aka home am ya babo mo chidom abo mo ho ban na mo ye oye che na sumdue ma ye se japade ma ni pempra sanity na wo do petra say galam ena wo pe no na wo do pe no wo pe na wo tumi na mo won kofo hyehyemochi ema mu di nsemhunu e wo kromo no mo afa mo panko ma ko so akọ stop Galamsey no na mo wie mo say frɛ no it means say tumi wo baabi enti Galamsey na mo ko no eye na emom no enkofo hyehyemochi keka nsam kyem amamo de ni nyina wura hifio no kro kakra nyina mu Galamsey na hima na etu moti nti mo nyama dwen sam be fight but nsem huru bi ankofo bi die no a na ko mo apiam na mo di semu no obi na edisa agenda na ba obi ekonwa wanya ho yawo kofo bi mo create kingdom bi a BEREKUM nka ho no wo mo na eye mo sa na mo hyem kutupa na mo nsue nyansa ti obi je ne kro ho no be ro kro mu a na oba dada ho ba cheche oni ma bi a wo dwene no ma nya adwuma hunu nyansa Galamsey aba ho mo na etu yan pepe ni pakro otu Galamsey no ye kwa field honom no hwan ne wo ha otu Galamsey no ade na mpanifo ba ho ababaye ade na mpanifo ba honom a wo mo ababaye go to the authorities mo nko mo ho ko bisa wo kwa hifia na ma chame so ade ko to na hima anim ono ne ba anim kana ma chame so fatu therefore anim mo ntro ko ma assembly no say na ekoso na mo ye na mo bo na mo a ene na otumi baba bonte be ka se ni empo no wunya hu so ofo ni hu ye se wotu Galamsey na excavator ni na machine na se wi no untumi mfa samse nto ohema so adai maame no ayamo dai na ka de papa mu ni nyansa mu aka mo se mutu Galamsey so sa ka mo ye ni nyina wie demonstration ni nyina wie no mo se ye pese etu ase ma mo na mani mpo na ma ya fine one walk to the palace ukwa mo de mo ha nyina akwa koto nanim se ye na Galamsey demonstration mo ye no mo ye purposely for her and you some person to Galamsey ase I put it to you say mo ye na purposely say na hima na nti na mo shada yes ah mumwade no na tan na mo de tan no tan ya kasa na nkofo be roro mo kire wa shada say mo nye emfa mu ne hu fi bet eno ensi hini ntu hini entuni fra konwa so na enye ne hwe still on the BEREKUM ahema still na odefo chedi abo asante na BEREKUM ahene eti do tinchan ya ono de wanya konwa nti abo ne dam de otinchan ya wo pe no wanya de ono so wo candidate bi anfa ama no de ono so ti de krom wo pe kingdom mi no bi ama me hyemu bi nti no omu nyina pia mo no omu nsa edika yesi form eti de mu ye ide eye court dan ho bobo enko ba bia I'm telling you today enko ba bia ye wie adwuma na si there is nothing you can do we etimamuni a obedi unkwi wo ho wo hwa na utumi ntawa tukwa ono na mo echichi kuro no mo tim yenhye obi aso ntina honom wo hwa na utumi ntawa tukwa simple utumi ntawa honom a na Galamsey tukwa because menya sure some person you to Galamsey ase mo wo botayin ta mo yes ade na Galamsey no mo person you to ase enti mo nkọ danwene ho katepa so na mo san kọ back na mo nyam nyema yie na befa na mo nyam nyema yie said the controlling koning na do ohina chi a wo mutu so sa no do the same thing wo mo kọ ohina ho wo se sati wo se musi ya na committee no assemblyman ne committee members energy krone petition ne kọ dan odi a wi sia prosem da ko ma ono ba ho be hwa ade ne se sitie ansa oni koning ne tu ho na mo wo de sorry ya obi ashokutupa o sorry ya na heme to Galamsey
Mushia nyansa, mushia de atwene for ye no. Omo na mo mpanimfo so, e na de kwoto mpanimfo anim. Na ohini tu bo for man be hweye. Ono asoso ba bi. San o ma aban mu mpanimfo abem. Sanity. Into a mere demonstration, no. Now, here I processes near my was a demonstration peaceful for police for any BBI she did to come at the time, and on we get the few on them peacefully. There, Muche. Into moon trust and you know who ye. Now, may catch him, send an aqua me. I Galamsey, no, or no new home match, or new home what. And no person was yet to us here. It's one hour better Kuruman now, oh, your home pon, what's the Kuru here? How much more no another chief could not dear General Pim Sabri? Or mammy, I was so me to mu, etiho. Or therefore, Chedia was anti on no of anum, Ebron Bebreye, a Codion Bacoye, the chief BEREKUM, a Pim Sabri, oh, the Currents normal. I bet so I be a castle mayor, but no bosso. Ah, I'm on your selling democracy at the assembly, papa. I was therefore in the dream that Chebeshe so frown. And if I don't to comment section on them, Obi in time will be but Bononom no. A be more general, meaning the air warm, a be more general, meaning the air warm, but to be on him answer by the for beer, a bonum, clone, my mind, and could be a be or should be as will be at no. No beauty pen will be. To beat me finish the M. Bone will be the Medins and Monument Cofor and Magician Coforchi. Debbie. And to that was here, Midmobisi Hanum say, do comment about one. Now comment, subscribe, share, Facebook, TikTok, Ninaso. You will hope you now be able to me. Aqua Kamakama, Midibusi, Midin, that is a miracle. Macram.